Twongeye kubasuhuza mwe mukomeje kudukurikira. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu ko tuyahere mu Rwanda. General Retired Fred Bingira yasubije abigamba gushaka gufata u Rwanda. Yagize ati urarufata ni ihene. General Retired Fred Bingira yatangaje ko umutekano w'igihugu urinzwe ku buryo abahora bavuga ko bashaka gufata igihugu badateze kubigeraho. Ko gufata u Rwanda atari nko gufata ihene. Yabitangaje ubwo yatangaga ikiganiro mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'ibigo birimo icy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta na komisiyo y'igihugu y'amatora. General Retired Bingira yavuze ko kuva mu gihe cy'abacengezi hari abahoze bavuga ko bashaka gufata igihugu bagatangiza intambara bashaka gukomeza umugambi wabo wa Jenoside bari baratangiye, ariko intambara barayitsindwa. Ati hari amashusho yigeze gutambuka abacengezi bari za Kanyoro bitoza bambaye amashara, haririmbwa n'indirimbo yavugaga ngo rwigera urusubize kanya ngo bagomba kugaruka gukomeza Jenoside. Afande yarabwiye niba ko hari imirongo yajyaga aducira renga nkumene. Kurinda uwo murongo rero icyo byafashije mwebwe mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyanyu, mukaba mwarabyariye igihugu. Kurinda uwo murongo byabahaye kuba namwe mumaze kuba abantu bashishoza bazi ukuri. Uwo murongo n'ubu uracyakeneye kurindwa. Nimuturinde, nimutabikora tuzakambakamba twirinde. General Retired Bingira yavuze ko hari abaherutse kuvuga ngo barashaka gufata u Rwanda, ariko ari amagambo gusa kuko bitashoboka. Ni ibigambo ngo uraje ugiye gufata u Rwanda. U Rwanda se urarufata ni ihene? Iki gihugu kiyobowe na Afande Perezida Kagame. Hariho abakibeshya bazakibaze ababigerageje. Barabigerageje, abacengezi bari babifite imbaraga bava ku Gisenyi bagera aha ku Kirenge, ariko icyabakubise ntabwo bakizi. General Retired Bingira yavuze ko muri icyo gihe igihugu cyari gifite intwaro zidateye imbere, abasirikare barwanisha imbaraga gusa. Ati iki gihugu ntikigikinishwa. Yavuze ko muri iyo ntambara hari abantu bahise bajya mu mihanda bajya kunywa inzoga, ariko bakavuga ngo bafashe igihugu, ariko mu gihe gito umutekano uragaruka. General Retired Bingira yagaragaje ko igihe kigezweho ari uko abantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bari kuyihakana bakoresheje imbuga nkoranyambaga. FDL ntaho yagiye. General Retired Bingira yavuze ko kuva mu 1994 FDL yagiye mu mashyamba kandi n'ubu igihari. Ati ikibazo cya FDL ntabwo ari umubare, baba batatu baba 10. Ikibazo cya FDL ni ingengabitekerezo. Ya ngengabitekerezo yuzuye uburozi niyo barimo kwigisha abanyarwanda, noneho bakagira n'abandi ubu bayishyigikiye. Ari mu Burundi ari na Kongo barayishyigikiye rwose. Yavuze ko ibigaragara ku mbuga nkoranyambaga aho umusirikare yihanganira ko mugenzi we bamukura mu modoka bakamubaga bakamuteka azira uko asa bidashoboka mu Rwanda. Amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi hibukwa abanyepolitike bazize ibitekerezo byabo. Ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero harasozwa icyumweru cy'icyunamo mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Haramurikwa kandi ubushakashatsi ku bwitange bw'abanyapolitike 21 bemeye guhara ubuzima bwabo barwanya Jenoside. Abanyepolitike bibukwa barwanyije Jenoside n'aba bakurikira: Dr Gafaranga Tony, Dr Habyarimana Jean Baptiste, Gisagara Jean Marie Vianney, Kabageni Venansi, Kameya Andre, Kavaruganda Joseph, Maître Niyoyita Aloyizi, Maître Ngango Felicien, Mushimiyimana Jean Baptiste, Ndagijimana Kariste, Ndasingwa Randwari, Ngurinzira Boniface, Nzamurambaho Frederic, Porofeseri Rumiya Jean Gualbert, Rucogoza Faustin, Rutaremara Jean de la Croix, Ruzindana Godefroid, Rwabukwisi Vincent, Kayiranga Charles, Nyagasaza Narcisse na Rwayitare Auguste. Aba ni abanyapolitike bibukirwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero. Turabashimiye gukomeza kudukurikira. Turabasaba kandi gukomeza mukora subscribe kuri channel yacu kugira dukomeze kubagezaho amakuru mu buryo bworoshye.